Oshamatayni shukango recruitment khlaijaknani shanmongo Karakshalo Police Headquarter baskango khadumani phonoglaika Police Constable ni bagai exam asongnai candidate rok Laithangnai 2021 Bishuwa Bebage 1000 male female police constable telangna ni bagai saklai mungjakmani koimung bulaya jakmani yagulo corona bemar ni bagai bathagi toni jakmani recruitment process paithago physical test paimani yagulo 2024 bisini January talo naharja written test phiaba tabu boya karjagya ko written test ni result aboni bagai dakti result saklaye osamatani sikango recruitment khlaijakna ni sanmungo Karakshalo Police Headquarter Kango khadumani phunuglaikha police constable ni bagai exam asoknai candidate rok police candidates khai thokbaika actually obochini second time there was a deputation dina ne phaika karon the last time was a deputation dimani abone hoite sungno kono official notification dizaya ko je chini Tripura police recruitment jeta tongmani abono takhono complete process khayako aboni bagai chini oro sopaika chini naimung kha je chini je recruitment dati process complete khainani khon abo hagino ashala police ni kuchukda gifangni thani deputation ya pharerekha osamatani sikango recruitment khlaijaknani sanmungo Karakshalo Police Headquarter biskango khadumani phunuglaikha police constable ni bagai exam asoknai candidate rok দীর্ঘদিন হয়ে গেছে ত্রিপুরা পুলিশের রিক্রুটমেন্টটা নিয়েছিল 2022 সালে আজকে অবধি 2024 সাল হয়েছে কিন্তু আমরা এর ফিজিক্যাল কমপ্লিট হওয়ার পরে প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে 1 বছর পরে এখনো আবার 2024 সালে আমাদের রিটার্ন এক্সাম হয়েছে কিন্তু আমাদের প্রসেসিংটা অনেক ধীর গতিতে চলছে যার কারণে আমরা আজকে এখানে এসেছি ফাইসক পাইয়া ত্রিপুরা পুলিশ কনস্টেবল नि अंगे इनके गदमा जरांगै थांगासिनो त्रिपुरा पुलिस रिक्रुटमेंट खाजागमानि बे अमन बिसिंग 2021 notification nokoka ke notification nokmani poreo singno afuro corona pandemic ni bagai kisa jora nahaje ni 2022 diswa singno nahajaka physical December maso oboni poreo singno kotima jora ni poreo singno writing exam nahajaka gangi sin writing exam nahamani poreo singno kuna update dia kota busi jote kaisa answer sheet nokoka oboni poreo singno kuno bai bani bagai list poreo ko list nokoya ko oboni gangi list puno kaya ko di bai ban bagai buring be ko sengnayo je o September masana sini bai bani bagai dinani ungkeng gangi ti kaisa gangi sini omono ngai singno Durga Puja ni bustango sini je o police ni tongmani requirement je process je bathak tongmani omono complete khanyani ungkeng sing kebangma je candidate exam asuka 6000 জন hai borok asukjak ngane o jagani bisungo sing angbo khoroksa tongo tini singoro phaimanjak phaigya tangke sing headquarter o kaisa deputation lenani phaijak angko dati o process no clear khane bagai complete khane bagai omsino an Rajakhor Aguliri Simi Omitni Kokthum Chini Khora